Oras manis mah, yang mana? Oh, ini nanti terlambat. Jadi mulai sama itu kata pagi itu yang non pagi pangdon kamu nasi di raja di pangkurunan nunggai sok kami tulang luna raja panggabean naro mata foto kamu di parborhat ni berenanyo semenoma acara naik si padukaon nani alam guru pembantu Bakadayota Namudari bisa memahami pasahaton ulos persirangan ulos sabut ni berenamyo dung tamudayan non markiti ente do tangiang pasahaton kami ma sabut ni berenamyo dungi urutan kami ma pasahaton apa hata tugar-tugar hata abulabun hata nauli hata naringga tu kamu nasa lubuk na pangurun nami Raja Manali ba habisi tadi tu kamu saya dohot ente dohot tangyang si harongan non antara so tadi itu naik pakai ini nomor tiga bahasa Thai pakai gitu kamu sama ni mah turuhan nami Nauli itulah. jadi baru musim nami karena nama ente ikut Yesus dorong aku ikut Yesus tolong aku sahalatku lilu Ikut Yesus tolong aku sahalatku lilu Ito tutuan itu Tuhan untuk perhatian kami lo kalau Yesus itu nami di sini berdalanan minggu nami ay moto kami lo oleh Tuhan guru di horo mulu nami saat ro ajal ni mulu nami horo na manok Tuhan oleh Tuhan kita tak horo kami noai nak umuli son na baru-baru bakti ni aman kami nam jumul lo nialakmu Ale Tuhan, mar arsak ni roha rohani hinorhon ni parsirangani, sialana mingot hani uli ni parsaran nami ditiki guluna, alai posto rohanami sudi nama sai na parbinoto roholisi, jala bunga porsiai hami do ale Tuhan nani do mutu hami, saluhuk nama porhon nauli do na pinatupan, alai Kinorhon ni parsirangani ali Tuhan biasa ni roha nami terlumubi keluarga na tininggal honna di bahini huju hami maho asa tobot ali Tuhan nasida apuli roha nasida nama sahi lewat di nasida pakirimon haporsiaon asa dos yang akta padilean jalan pasahat hami tuho ali Tuhan sudia kasakap ni keluarga nalah basidung ari-ari ni amanamyon asa homa ali Tuhan na patiurhon salhut daw siyan akta abad-abad
Nung alisong hangi ali Tuhan tulang nasida keluarga panggabian. Napatuduhon na hot doholong ni rohanami sahat tunajalap ho bere namion. Pakinay ali Tuhan. Mula nami maadat nami na pinukkan ni apkana dua-dua nami si jolo-jolo tubuh. Ajari kami ali Tuhan. Parrohai kami. Perbisuhi kami nalahu manggulahu. Asa ulahu kami ali Tuhan saluhuna holan na partu asido lomoni rohani. Atongkos marohanami ali Tuhan. Sian na humulay kami. Ulaw na yon sahat roni na humasipul kami ditikinan non. Sa luhub nama ibagasan pangaramoti. Ibagasan buarnya namu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami Tuhan. Amin. Jadi sama lima lihamu sa luhub na pamuron nami raja manali. Sama orang kami naking hopar terus nirohata ipagkatayotan na udari. Pasahaton nami ma ulos persirangan sabuk ni berenamion. Asa mangaradi mahamuna. Ngaradi agwa. Ang guru parjono do karon nami do. Anggo uloson simbol sajoroon. Nape tapa tahapor siyai masegurang maknana. Nanay do karon nami ang guru tuksong dia pe ulos pasirangan na wasang kami tu berenanyon. Ima patuduhon kolong ni rohanami. Rigana. Unang maberek kamu siang ulos nai, berek kamu masiyang kolong ni rohanami. Inasama. Jadi keluarga besar Manado dari kami dohon kapalai nami son kapotol nami di siara bakal di lain nami on alai uloson na dipanggil layot to ipakain lo pasatori ulos sapotol ulos persidangan tujuan. Jadi sahama sadarion uloson tu layon asa lakukan layout tu satu Tuhan ini saya bulus di doang itu atas saya di tiup tangan latu tusunggoi asa sonang dohot nang dohot inang nami nahinang. Jadi pusing ni baju di pusing ni si Malasuna. Pada naun na dengan na udah kami alai Tuhan tado na pasahan pas-pasuna. Jadi Oras mabere, selamat jalan mabere. Dapat pengakuan kai suruh hasil lagi. Amin. Rampunai di hapus. Dito yan. Tigil dyan. Rampunai di sini lipat itu gitu. Rampunai lipat itu. Iya. Jadi sama lima yang mengumpulkan masalah di ulos persilangan masalah tani di berenang sama nani tulang munang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.